Uy, wow, naima sa pantayuman mga manon. Uy, kasla naima sa natin a brownie and mascarpone. Oh, we're gonna get that. We're gonna get that. Hi there, I'm good, thanks so much. The vanilla cream cold brew, does that come hot? Is that all you have? Which one do you look? I'm looking for coffee. Is that it? A latte? Yeah. Everything looks so good. Monkey bread, that looks amazing. And this is where I'm gonna be sitting, cause you know, I'm extra like that. It's Nabara, it's Nabara. Let's take off our coat. Kitantay man dati. Brownie. Nakunada no naimas malaang. Nag-cute man mo si kayo. Look at that. Oh, it's so cute. Oh, so pretty. Let's try. Yo, that is really buttery and flaky. It's good. I like it. A lot. Nakwala ang nakanan nawara. Misa lang haga mo ka. Roof, kunan na, nagkaraywaran. Kita ni misa lang akas dyan mo ka agkaraywarada ni Kasi syempre hanga kompleto na awanti kape. Coffee is life. Actually, you know what? Ang common yan in order ko. I think this is their drip coffee. Di mo la foam ti maramanak. Amo mo kape na. Naanad, adu mo di foam na ngam di kape niya. Mutun, logi. Can I ask for a refund? Di ka gudwana ka foam. Di kape na ka data lang niya. Mutun mari, nalugi na dya. Very, very wrong. Name imas dati Castilla ni ngam da jay kapeda. I am nalugi today nga albaw. Nala nagadulalaki ni oy kaya yung tikma kabit. Dato yan me. Amoy niya, the longer I look at white men, the more convinced I am that they all look the same. Honestly. Nagwara mo dati nga pa nagpangpangang ko ni sos. Their pastry is so good. Nala pati jay buko mang mga agawid akuman ngam madikpeket na nakang angin. May tayaba na rigatom. Hi, I'm pretty. I know. Ay tap na makita yung gayam ni nagadu nga magmagna nga nga glablabas. Ta syempre, it is lunchtime. Ramanantay man dati mascarpone na cheese. That is so good. Yum, yum, yum. At abagap. Kagap-gapo lang nga nagpa-fingerprints. Gamin, inrugi ko na the process to legally change my name. I'm so excited! Di ba di ubing tayo ko no, nga mga tayo tinapay kay isaw-saw tayo peti kape. Saw-saw ko man takitanta man ni mas. Madi na imos lahat ano pamdesal kin ko. Diyan ay 3 in 1. Kada ko ma-eclipse coffee dito Calgary ngam awam mo masabay pa nga mapanjikan mo nya mutan. At ajagan di brownie na ni basi lang nga scoop ting kabil da suma gaya. So brownie nga nakabasbasitan tapos in paloob da iti may nga kasla croissant nga nag-round. Tapos they topped it with a mascarpone cheese. The highlight of this thing is the cheese, not the pastry, I don't think. Dati kape di very wrong. Lamot akong tayo. Musto nagipakita yung makaawit tayo tani apay nagadunga people niya, nagadunga tao ni Kung naman no basi lang nga tao dito yung Calgary nagadumagaya. Ay makaisbo pag isbuan nga ta. Hintay man langan. Bye.